Ата цифровой информация, интернет сайты өтүетер торбут, кенегени ағы солтата сөппет. Ол курдук быйыл меңе хаңласка улус төрүттәмите тогугуан, улу күйе хетте 15, устория онна ыты көйдөбүр сылдаргар анан, дөт саңа кенеге бечәтенен тағыста. Меңе хаңласылугун бойын суриятчылара. Бу кинеге альбомга меңе хаңласылууттан ага дойду улуу серитер кыттыбыт бойын суруячылар биографиялара, айымнылара, баяннай архив материаллара, картыскалар түмүллен келдилер. Меңе хаңластар Сталинград ehин кыркыгы. Ага дойду серитигер корсунну кыргыспыт бойуттар, серит олонуттан эргиллен келбет аксаллааттар, оголорун сериге атарбыт ыты кейлер тустарынан, кинелер аттарын үйететер сыыллаах, дириң исхохонно, иитер үйертер солталаах өйді бүннік кинеге. Ини бийлер ага дойду көміскелігер. Ага дойдуну көміскүр улуу сериге бир жекіркентен ыңырыллан, сериге кыттыбыт, үлі фронугар сылжабыт, ини бийлер байо-бой соолларын, олохторун кепсир, кинелер үтү аттарын үйететер кинеге. Вечная память матерям победы. Бу кинегега улуспыт сүрбе иккине хилегиттен, хетте уун бир кыйы ыты кейлерин туунан материаллар, картыскалар, документар хомуллан, түмүллен келбиттер. Сурукка бичикке, архивбе келбе документтарга ологуран, уаттаах сериге оголорун атарбыт, меңе хаңласиялерин, олохторун, жахактарын, онна саллаттар бой-бой соолларын сыртаты, бу кинегега сүрүн сорук болар. Кинегелери Роман Гаврилевич Васильев атынан Крайы Өртен музейттан келен атылахыктын сөп.